Na mshukuru sana Honorable Claude Misare, bwana Fiche Blanche, bwana Rame, na leo tena anaongezewa ingine jina kome patriote, mwa patriote. Iko mwa grand patriote sababu alijitoa kutumia nguvu zake, hakuchunga gouvernement, ametumia kwanza nguvu zake pamoja na marafiki wengine ambao wameunga mkono kwa kuleta chakula kwa wazalendo. Imetupatia moyo na imetupatia kwamba huyu ni mwananchi na tena ni mzalendo ambaye anastahili heshima yote. Kwa Honorable tunapata mafundisho, tunapata na chakula na tunapata kila kitu kyote. Ya kwanza tunapata mafundisho. Anatuambia tutibu, tushike sheria, tunaingia mjeshi juu ya kupigania mwananchi. Muno muliri saki kihumbize zo mshano 25 kihumbi. Muno muliri saki magana gabiri zebishimbo. Ugalo bitano mwena. Kumbe ino ari atuwa ya kwanza yo twagira. Twahuna bitu abasoda baji organize. Hii geste ambayo nimefanya ni kwa kuambia raia kwamba Honorable Claude Misare hakusahau raia, hakusahau wazalendo. Inchi iko kwa vita, inabidi kila mtu alete mchango yake. Kama una nguvu ya kupigana, jiunge pamoja na wazalendo wengine upambane. Kama unaweza kusaidia kwa chakula, saidia. Kama unaweza kusaidia hata kwa kuuza godio, kiato ambacho jeshi inavaa, leta itasaidia. Donc ni kwa ile lengo ndio nimejikuta hapa kwa siku ya leo. Mumeona mzigo ambayo nimeuleta. Muliona gisi nilipokelewa na wazalendo ambao wamefurahishwa sana na kitendo ambacho nimekifanya.